Asante Region ma bu fume o ya MPP ni be no fra Asante Region ma bu fume ba bia pese gi vote no kase ni free no wuni maka kire me ba bia MPP fonya vote no media minim say Asante Region the vote no the strongest vote ni free no tia me do mo example ba me mo wo dia afa cham why woni otumfo atrese nana ya pese wusiesi Asante mam nana ya betimi aboa 1 million mutie o adwene kire na meche sa 1 million nana che na kakra bi awo no fasoso Bantima street nana ya go wo kwan no foforo munu aduanua momma KM boss ya ne wakasa munu aduanua wa Asante Region ba bia street bia munu aduanua ye wodua bi wo no ma wodua emu ntodana so edua bi wo 20 years etetetetia na aden day mukọ abrochira mu hubi munu aduanua enkane bia bobo ahye wo Bantima street anasa Asante Region street bia no KM boss make sure nisika ya hin KM boss make sure say kane bia bobo ahye anasa na what community task force au mesisikum umbekwe krum otumfo no anti task force KM for nanche ni amfanya politics na no say tutu ya pesa wote task force no bibi oton ade opam task force na fi ote ayemfie no omuntu sankofo no firi kwam na ya MPP fo ya pesa Asante Region oye nit enunti ya pesa ba bibiere enye vote free oye nit ya kwaya omuntu aba maye entina na ya sha wonsa wa fa woni kire wa to task force na kwasi agima nyame hira no kwasi agima na de sa plan we bai sa tam na ndisi na oso tina kwasi agima boa ndisi fo kwan bi so na kana na o se tutu at task force kana mugu adum kwan mugu so asphalt na kana na at task force ni am make sure say adum away neat adum way neat kumasi way neat yan tonu ma kwam nana omo mu tonu ma kwam wadaro ma me asase MPP ni enkwasisi market no yanyi obi aka pre enyafo nyina monko tonu ma ya ma me memurafo ma gbeso nie awa me wa gbeso omo mo tonu mo ni ko bi nyadoa ntosi banche MPP for mutie mi ona mesi mi ni mo ha omo mo tonu ko bi ntosi nyadoa banche ma gbeso nie unti ahwe nyane se nanado esi Central Market chen ye wia baje 300 million 500 million sawo yeni no to abama nanado obenya bi on to abanti MPP one to abanti am because say 300 million wo yeni no hu bi da sai yeni na to abama MPP entimu no otumfo nkokasa otumfo mo asase ba bia musi ni chen no mu fa ma sikafo no Aday. Nanka yantutu no ma we. Ba moto na mo yenhwe ha, mo amofa, mo de adwuma ba. Na mo de amawo nkofo ne ye ton ma nkofo. Ye ton ma party ma. Mo a party ma ne buofu, o ma to betiam. Mo a ma ye ya form of na mo ba power mo nsan fi ma ye mo madwuma na mo kofo yi e de party na chechire mo no mo da mo a ma me fo ya ye tuo mo amuni na mpanifo nkasa eno anse ye tuo mu ke me fo tuo mu ni ye tuo na ntia na kaga tia fo de ko ja bobo ene ye nto ba ye munim se aba afete mo nya sa solution no mo ko tumfo ho na ma ya saase Yes, market free. Ya beso bi abaton kwan ho noma. Say ni pana be deep party no adanse. Enya ekwan na wo yene de. Ebi before mu yi akwan yo bad. Obi on fa kwan na wo yine ho.
Obi won fa kwan na wo yi no. Me say central region na mo ko MPP for. Baby a munya mu vote free wa central region. Na makọ baby sa area no sa bia no. Sa bia na munya mu vote no. E wa central region na makọ. Na makọ fa youth na dwuma mo fa youth mo de moni a kire ho. Na mo ni MP kro ho. Chama for ho mu mo kasa. Se voter region baby a munya vote free na mo de moni a kire ho. Na makọ chi more vote. Sa area on am for you to know obi okuta MPP membership card no ma fa na dwuma se no for na mo de mani a kire no for kura na mo kuta MPP membership card no ma fa mo dwuma ko wonabo ko party office sa na ka no NDC for o me se bra party office o ba wa you party membership card at all sa tam na dwuma ba no nya fe na o ba be party card o who obi dada entu beduru ya no yi ato na ya fo djuma ada na bibi fo munye me si NDC fo ko fo ma seso makogu UK US Germany omu na edi atam Dr. Remuti baby NDC na di tu kwan ko fo gu US akwa bi fra mi ono ne me tobo ni yo NDC di na tu kwan ono ne me kun se makoko ku sketa sen NDC for chenko for to kwaya Mr. MPP for en kwani compreni dodo yan tra won hwa ni abagina ni abieja grassroots wono munya sa mo charge ma NDC for you to know no mo to ba mo to aduma ma NDC for you to know the American na do problem the American ba omia problem enya Lancaster problem enya Japan problem but mu amotete party office na mo problem chama for mo problem mo problem pa then ka party be ba wa de na wunya party membership card asa masa come entity party ba o South Africa ANC for we are party member we are ba fa kura no mu ni agro we are there wuntimi nante we are bubu afokura na o mu ni hu agro enti da ANC no o mu doso pa enti MPP for mu o Thompson NDC e ba ne say na mo brei e ba ne say ya to betia mo matena say analysis no Sami oku tiemi a time 2008 Sami oku me simi me sabato me ne nanam sa won ka me a ni ne nam Sami oku wo ko ba bia o ba kura o ka kura won trim mi papa ko si che ye bo akwesi me cha o me so mo nya pa oh enti Ghana for MPP for Mr. Mo adom party no mo adom enti dom na mo wano mo nkyere do na mo nya se mo ba power Ghana nko na yadwene Ghana ho ene yadwene Ghana for nyina ho Ghana for na odwene mo no ebi ya NDC for we ya dey want to abama enti dwene party ma ho na me ye video kra party ma me share. But the same MPP party ma ebe ko Jonas ebe ko David